Eragiten digutela baita ere zuzenean, bete-betean guri lurralde txiki izanik, eta tokatzen zaigu eta daukagu beharra arazo global horiei tokian erantzuteko. Eta beraz, erantzun horiek definitzeko estrategikoki guretzako lan hori funtsezkoa da. Orduan, esaten nuen bezala, eraldaketarako prozesu guzti horiek bizkortzen joaten diren neurrian, baita ere COVID-19arekin, lehenago genituen agenda eta gai nagusiak oraindik ere zentzu gehiago daukate. Eta arlo horretan aldaketa klimatikoaren agendak indar berezi dauka, orain dela gutxi, atzo ez dalima dauker, Nazio Batuetan esaten zuten nola atmosferako CO2 porzentaia edo konzentrazio hori areagotzen jarraitu duela, nahiz eta COVID-19ak ekonomiari kolpea handia eman, baina mundu guztian prozesu hori indartzen joan da, eta mantendu egin da, beraz, arlo hori oraindik ere indar gehiagokin daukagu mahai gainean, eta guk garbi daukaguna da, arlo horretan lehentasun hori indarrean egonik ere, guk egin beharra daukagula aurre egin aldaketa klimatiko hori eta lurralde industrial bezala eta garelarik hori gure industriaren da gure ekonomiaren eraldaketarekin batera egin behar da. Hori da pixkat gure nortasunaren da gure izaeraren seilo nagusia. Orduan, Gipuzkoa bete-betean lerrokatzen da Europako itun berdeko oinarri nagusiekin, eta uste dugu gainera, Europak aipatzen duen bezala, krisitik irteera hori, pandemiatik irteera hori, izango dela berdean edo bestela ez dela izango. Eta orduan, arlo horretan guk konpromisoa hartzen dugu lurralde bezala, bat egiteko Europa osoko lehentasun horiekin eta irteera berde horrekin, eta uste dugu eraldaketa hori etorri behar dela gure lurralde osoan. Arlo publikoan, arlo pribatuan, enpresa munduan, gizarte sare oso potente daukagu Gipuzkoan, eta guzti horrek hartu behar du bere gain eta partekatu behar du agenda guzti hori, eta uste dugu gainera, Climate Kickekin daukagun harremanean, prozesu hori indartzeko aukera daukagula. Beraz, besterik gabe ez, nik Gorka Espiriu emanari diot Agirre Lehendakari Zenterreko arduradunari ematen diot hitza, hemendik aurrera mahai-ingurua berak eraman dezan, eta berriro ere eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik gaurkoan. Gorka, nahi duzunean. Eskerrik asko. Saiatzen gara formato berri hauetara adaptatzen, orduan esalduko dizuet behintzat zelan egingo dugun, eta gero badaukazue tresna honen bitartez kapazitatea, gero zuen galderak eta iritziak emoteko. Orduan, eztabaida hiru hezkuntzetan emango da, orduan, printzipioz badaukazue aukera, bai hezkuntza aukeratzea, eta gero zuen komentarioak edo galderak botatzea. Hori egingo dugu bigarren zatian, lehendabiziko zati honetan egingo duguna da, Markelen hitzak entzun da gero, Kirsten Dunlopen hausnarketa ezagutzea. Kirsten Dunlop oso pertsona garrantzitsua da guretzat, ze bera dago Europar mailan oso erakunde garrantzitsu bat lideratzen. Hau da Climate Kick, eta Climate Kick da European Institute of Technology zati oso importantea. Orduan, Kirstenen karrera oso luzea da, oso baliotsua, ze bera australiarra da, baina egon da Europan lan egiten, Europar batzordearekin eta Europaren beste enpresa eta instituzio eraldatze prozesu hau martxan jartzen, ezta? Markelek azaldu duen transformazio berde hau. Orduan, Kirsten dago gurekin baita ere lan egiten, Gipuzkoan nahi dugu kokatu Europar mailan esperimentazio gune aurreratu bezala. Orduan, Kirsteni galdetu diogu, ia azaltzea bere ustez Europa mailan, Europatik datorren aldaketa importante hau, zertan datzan, zeintzuk diren aldaketa horien ezaugarri nagusiak, eta gero, zelan aprobetxatu dezakegu estrategi berri hau, gure eraldatze prozesuak bultzatzeko termino hauetan. Orduan, Kirsteni emango diogu hitza, azaltzeko bere ustez zer gertatzen ari den, eta zeintzuk diren guretzako aukerak eta erronkak, eta gero, joango gara, eztabaida parte batera, non beste gonbidatu batzuk koguz,
hori lantzen ari direnak Gipuzkoan, bale? Orduan, Kirsten, please, if you don't mind, and we would like you to share with us what is your analysis of what is going on at the European level. Can you hear us? Yeah. Okay. And then we know you have to go. But we will take your analysis and your thoughts to open the discussion later. Thank you. Thank you. May I share? I can share the screen, right? So I can put up a presentation. Let me try and just check that this is working. Can you confirm that you can see this? I don't hear anything anymore. Gorka, can you confirm you can hear? Can you hear me? Yeah, please. Yeah. Okay, fantastic. So let me in fact start with this particular slide, and good evening everybody. Thank you very much for inviting me to make a contribution to the proceedings and the conversation this evening. I'm going to start with this slide simply just to place some context on the comments of the President, very much around, and let me say, comments that are being shared shared broadly across every region and government with whom we work, and that do form a context for the European Commission's priorities, for the Green Deal, for the Green Deal pilot call, and for the call for integration of the Green Deal pilot actions together with COVID recovery and resilience funding and support for recovery from COVID, and the efforts being made to try and acknowledge this particular context where the need we have to rebuild and the need we have to transform are very closely related. So what I will do is talk about two things: a perspective, as Gorka said, from the work we are doing directly as a European instrument. EIT Climate Kick is part of the European landscape of climate action. And so I'm going to give you a perspective on what for us has been absolutely critical to understand the context in which regional governments, provincial governments like Gipuzkoa, territories like Gipuzkoa, Debagoina, and the numerous partners with whom we are proud to work are acting, and particularly a context in terms of a call for action around the notion of systems transformation and systemic change. So if I just call out some key aspects of the incoming Commission and of a sense of response and urgency married with emergency that is characterizing European policy and the European context for actions from regions, from member states, and from cities and local communities. It is very much one in which the word transformation and the notion of systemic change and systemic modernization is referenced over and over again and reflects a net difference with respect to the past and with respect to the relationship between research, innovation, citizen engagement, and policy making and capital. And those elements are absolutely intrinsic to be understood as acting together. If I focus in a little bit more closely on the Green Deal as the context for the comments that I will then make about opportunities for Gipuzkoa and for the portfolio of work that is represented here tonight. European Green Deal is deliberately constructed and deliberately framed as an opportunity, as a growth strategy for Europe that places Europe at the heart of global leadership, acknowledging that sustainability is a global necessity, that it is a regional necessity, and that it is an extraordinary opportunity to reform, to reconfigure, and to reconceptualize business, industry, society, community, and the way in which we think of assets, resources, and capabilities. And there is an explicit call for European leadership and for European countries, regions, and cities
to exercise and demonstrate leadership in this sense, to understand and to kind of move into a space where a notional opposition between industrial growth, competition, success, prosperity and success, and the idea of sustainability can be disproved, has already been highly questioned. We see that it simply doesn't follow. We know from renewable technologies that this is not what's happening. And here there is a call with the European Green Deal for Europe to step forward into that space and demonstrate through lighthouse projects, through lighthouse regions, and through leadership in bringing industry aesthetics, style, community, and sustainability together to show that a different world is possible and that a different world can be both prosperous, inclusive, and sustainable. There are a number of areas in the European Green Deal that are important. You will probably know them, but just to recap so we're all clear on them. The climate law, which is looking at creating a legislative framework around the pathway to 2050 and reviewing how whether those targets need to be more stringent. The Climate Pact, really aiming to set up a framework for consultation and engagement with citizens all over Europe. The biodiversity strategy, and really paying attention to recuperating, rebuilding biodiversity, connecting it to forestry, to farming, agriculture, to food systems, and to the distinctive competitive characteristics of Europe as an inherently diverse and rich environment for food systems, not only for its citizens, but also in terms of its exports to other parts of the world. The Just Transition Mechanism and Just Transition Fund, extremely important for the requalification of industrial areas and high carbon emission areas. The Sustainable Europe Investment Plan, which is now folding into the new financial sustainability taxonomy, and the Circular Economy Action Plan and Industrial Strategy. And coming down the pipe, already just about arrived, let me just get this to work, sorry, are then also the Renovation Wave Initiative, the Mobility Strategy, the Strategy for Sustainable Finance, which is kicking off now, communication on the future of research and innovation in the ERC and the ERA, and a strategy on climate adaptation and forestry that are all now being forged. So there's an enormous wealth of initiatives that are framing up policy priorities, framing up funding priorities, and framing up opportunities for industrial leadership and for transformation. The word transformation is important, is material. Transformation of businesses, industry, industrial areas, and political, social engagement all over Europe. Earlier this year, the Green Deal pilot call was launched, as you know. This is using unspent money from Horizon 2020 in order to progress a number of these key priorities, but to progress them in such a way as to anticipate the broader context of systems transformation, and particularly in the Horizon Europe context, the missions, the missions that include climate change adaptation and transformation of cities and so on. The Green Deal pilot call has a number of topics. Some of these are unprecedented in terms of what they ask for and what they offer. The cities topic in particular, for example, calls for one successful bid that will manage a budget of 53 million and will run a process of cascading grants in order to achieve something close to the kind of portfolio approach that I'm going to describe to you shortly. Many of these are large-scale bids. The most important thing to know about these is that each one of them is calling for systemic approaches to transformation. So despite working with the Horizon 2020 rules, because this is Horizon 2020 unspent funding, the anticipation here is to look forward, not away from a process of individual calls and single point responses,
that remain disconnected in their applications and disconnected in their impacts, and to look forward towards a way of working on these challenge areas and challenge topics that is significantly more integrated and able to show the possibility or lay out pathways for the possibility for systems transformation. And I will go into a little bit more depth on what that really means. As I said, this particular call, the Green Deal pilot call, anticipates the missions. And here, just as a reminder, you have the structure of Horizon Europe. Climate KIC belongs here in the European Institute of Innovation and Technology in Pillar 3. We are one of the knowledge innovation communities. As you know well, there's also the Advanced Manufacturing KIC and a number of other KICs on energy, digital, food, and so on. We work as part of a whole system of supporting research and innovation actions to support Europe's policy priorities, and particularly in our case to support bottom-up, ground-up, member states, regions, cities, local communities, and industries to bring innovation to work on the job of transformation for sustainability, for sustainable prosperity, and for social inclusion as part of the climate emergency and climate response. The missions are absolutely instrumental to Pillar 2. They are introducing an approach that was proposed to the Commission by Mariana Mazzucato, who has been working in the area and whom I know you know well. And they have responded to a convergence of reflections through the course of Horizon 2020 that the impact effect of approaches, of our current approaches to research and innovation are not having a sufficiently holistic, integrated and structural effect, that we need different ways of working on research and innovation to ground it in real world challenges, to unlock the power of imagination, engaging and making much more tangible, but also much more inspirational, the role of research and innovation in the minds of European citizens as a practical solution and support for everyday challenges, but also as a set of actions that can enable the idea of aspiring to a different world in which many of the day-to-day concerns and mid to long range concerns we have are addressed. There are a number of missions. We have been working very closely with the mission boards on climate and on cities, and to some extent with soil, health and food, and with water actually. And what we have been working with the mission boards on is the question of how to transform a good intention into practical action. What does it look like on the ground in a region like Guipúzcoa? How would this kind of intention enable regional ambitions and enable existing regional initiatives, encourage them, support them to contribute to a broader European set of ambitions to show leadership and to achieve decarbonisation, to deal with resilience effectively, and to make it a question of a signature style in a changing society that does address and include questions of inequality and social cohesion and industrial transformation. Now, if I come to Climate KIC, what we represent, the partnership with Guipúzcoa, and what it means to work in tangible, practical ways on systems transformation. We are an innovation agency that has been working in the field of climate innovation for 10 years. We have a lot of experience in supporting the growth, the incubation, growth, acceleration of startups, a lot of experience in supporting industrial transformation, working both with large-scale industries to look at research and innovation solutions that can be applied to core business lines, but also looking at transformation of business models, of core business models. We have a lot of experience working on education, capability building, mindset, new skills, professional requalification for people who need to change industries literally to keep pace with sustainable technologies. And also working with secondary and tertiary education. And we have a lot of experience over the years
of what it means to support a supply of innovation to market that is broadly compatible with the needs of decarbonisation and adaptation. Our reflections on our own achievements have very strongly mirrored the European Union's reflections on the Horizon 2020 programme, and we have found significant convergence in the reflection and process that Climate Kick went through as a European instrument and the broader context of reflection through that led to the Green Deal and the publication of a lot of the policy initiatives that I have laid out. And essentially, the similarities here are we currently work on initiatives in singular ways. We focus on individual projects, we structure competitive calls, asking for individual initiatives. We think in terms of deliverables that can be projected in an arc of time that is aligned with funding horizons. Very often that means that the initiatives that receive funding in the end are predominantly incremental. And the net effect of a lot of activity designed, funded, and delivered in that way is that in Europe, globally, it's not only Europe, but in Europe, we end up with a lot of siloed and fragmented technology activities, often very focused on technological development and not necessarily able to join up and look at the interrelations of effects and the interrelations of causes that we will need to address if we do indeed need to fully transform the way in which we use resources, the way in which we create emissions, and the way in which we live. So what we reflected upon was how might an instrument like Climate Kick act to take this insight into action and to engage with a different way of using innovation in such a way as to support transformational effects. Effects that change not individual product lines or service lines, but entire industries. So for example, if core business models that are successful in the Gipuzkoa territory are based upon integrated business value chains with the automotive industry, with the aviation industry, with the mobility industry for on-road transport, how might we transform the entire industrial system to ensure that emissions are net zero, business models are fundamentally different and are about sustainable, regenerative production and supply. And that requires a different order of innovation. What this looks like in practice is to begin to think of innovation as a mode of de-risking extremely risky change, a mode of accelerated fast learning to understand how the relationships between citizen participation, technology change, production, policy and regulatory frameworks, infrastructures, markets, funding, all act together now, and how they could act together in multiple different ways to produce a transformative difference. If you look at that in terms of, for example, intervening in a region, a territory, or a city, this means innovating not only in individual projects that address questions of mobility or air pollution or energy generation or grid supply or water and waste solutions or building materials, but innovating in such a way that all of the initiatives that address these aspects of our industries, our lives, our infrastructures, our physical environment, and our social systems, all of them are connected up, learn from one another, innovate on interfaces with one another and interdependencies with one another, and begin to scope out and genuinely push into breakthrough alternatives when it comes to thinking about solving for 3 or 4 things with one solution that has multiple facets, or blending together 3 or 4 different solutions to solve for a number of things simultaneously. That kind of redesign, whole systems redesign, whole systems transition is the job of systems transformation. It's the job of the kind of approach that we are working on and that we have been discussing with the regional government of Gipuzkoa and with
Debagoina, with Mondragon, looking at how might this take place, how might this be brought to life in the territory, in the ways in which you are working, by taking it up to the next level. The practical format that we have launched to enable partnership with governments, with industry, and with communities to do this kind of work, to use innovation in this way, we've called deep demonstrations. And we have launched a number of them at the beginning of 2019 to work in areas where we know really profound structural change is needed. One of those has been the question of just transformation. And that is an initiative that it is the framework for the initiative that we have been working on with the Agir Center and with Debagoina, with Gipuzkoa. Here we understand that the challenge is in part industrial and in part social, that there are enormous rich opportunities and challenges here. This is about economic transformation for industries that are currently deeply engaged with aspects of high carbon emitting businesses, whether they're exposed to the automotive business or to aviation, as I said before, to high carbon emissions mobility, or exposed to climate risk through food systems, biodiversity challenges, changes in temperature, changes in disease, changes in agricultural patterns, changes in weather and storms, changes in aridity and water movement, or the implications of effects of migration pushing up through into Europe because of the effects of the drastic effects of climate change further south. So there are a number of different possibilities of aspects to do with the effect of climate change that will drive change for businesses, and therefore a huge opportunity for businesses currently successful or facing dramatic change already, if they are coal or industrial or steel manufacturing businesses, to rethink the way in which their business models could be relevant and resilient for the next 10, 20, 30 years, knowing that dramatic change will happen and will need to happen in that period. That's one aspect of it. The other aspect of it is to think about the social change dimensions that sustainability in the broadest sense requires and offers. And those are very much dimensions that connect to the work that we have been engaged with so far, the Etorkizuna Erakaith initiative, and the efforts that we have. This is the systems map that we have been doing on the portfolio of initiatives that is currently in play, to understand what is possible and what might be possible for a region, for a territory like Gipuzkoa. And this is where I'm going to stop sharing and just finish with some comments on what you've seen and how does it come together in terms of what you are going to be discussing this evening. There is a European context in which there is now a formal and explicit recognition that continuing to work on individual projects following the lines of technology development or of industrial sectors or of even individual competitive businesses simply is not going to enable us to decarbonize in time, nor enable us to deal with the systemic shocks of a global pandemic like COVID sufficiently effectively to repair economies in such a way as to not suffer further shocks from the onset of climate change effects and so on, that we need a different way of working on the good intentions that we have that nonetheless do not translate into practice. We need different frameworks, we need different methodologies, we need different policy incentives, and we need a different environment that encourages an integrated set of actions. The Green Deal is effectively that. It is asking for that. The Green Deal pilot call offers an opportunity to start to experiment in that direction. The missions offer an even more explicit opportunity, or will offer an even more explicit opportunity to fully put into practice a different way of working on transformation and of doing so in a much more explicitly holistic and integrated way.
What Climate Kick is doing is seeking to kind of offer a partnership, or offering a partnership and seeking to support ways of putting that into practice through the way in which innovation is connected to decision making, the way in which innovation is designed, the way in which a portfolio of innovation is held, and the way in which a portfolio effect is connected to decision making. And this principle of working through a portfolio, not only as a way of aggregating initiatives and framing them in relationship to a set of policy objectives, but thinking of them as a deliberate set of positions, literally like spatial positions, ways of taking perspective and learning about policy change from one angle, financial change, industrial transformation, something to do with, say, for example, the physical environment, biodiversity, and so on, and looking and working on the relationships among those initiatives to understand where the real change might be possible and what policy initiatives, what capital allocation, what infrastructure, procurement, planning, demand finance decisions would enable a much more integrated set of transformations. That is the work that we have been working on together, that we have been seeking to support. And I think in the case of what Gipuzkoa is doing and could do, and at all scales, I'm going to use that in the broadest possible sense, there is a precedent in thinking in deliberate, strategic, self-transforming ways that very few regions in Europe have. And a precedent in having the courage to name the desire to connect industrial transformation and ongoing excellence in innovation in industry with social transformation and social change through the work of the Agir Center and the deep listening processes that pull out an understanding of how individuals and communities see themselves in relationship to change and in relationship to a future. A political commitment to a social, cultural, civic identity grounded in notions of equality, in notions of participatory governance, and the underpinning substrate of the whole region in terms of a deep pride in solidarity, in collective action, in support, in individual and collective support for one another through meaningful work and through the principle of cooperative engagement. That kind of texture represents something that Europe desperately needs at scale. It represents what I have in the past to Aritz described as the single greatest commercial opportunity that I would see for the region looking forward into the next 10 years, composed of an opportunity to transform Basque industries, to keep transforming them, but to transform faster than perhaps you are doing now, to accelerate into a world of sustainable production, of sustainable supply, and of sustainable value chains. An opportunity to accelerate or to amplify what is already happening with respect to participation in decision-making, in citizen ownership and agency of governance, and in citizen ownership and agency of the future of work, to co-design and co-shape a future of work in a context that has a significantly greater degree of digitalization and an imperative to use digital technologies to achieve sustainability. How can work be proactively designed for a future like that? And finally, an element around understanding how to govern the common good, how to govern the protection of common and collective interests at the level of individual industries, individual communities, and individual decision-making. That particular principle, the experience that the region has in that sense, is probably one of the core design principles for how to achieve sustainability
on a European scale in the broader sense. So what you have and what you could be thinking to leverage as you look ahead into the next 7 years of Europe is an opportunity to act together as a lighthouse region, demonstrating to others, commercializing with and for others what it means to act for the common good on sustainability in a way that produces prosperity and inclusion and equality, and does so regeneratively. In other words, continues to invest and to reinvest back into the rich environment that you currently have and the rich environment that sustains so many of the industries. Now that, I know, sounds like bold, big ambitions. A lot of the work that I'm describing translates bold, big ambitions into very practical actions. It does come down to designing differently the way in which the territory acts together to learn, to use innovation to learn, and to translate that learning into decision making. And at this point, I'm going to stop. Gorka, if there are questions, I'm very happy to respond to them. I don't need to leave immediately. Yes. Eskerrik asko, Kristen. But I understand your format may be more to go on to the round table, right? Yes. Well, thank you again, Kristen. That was really comprehensive analysis of what's going on in Europe and what are the implications for us. So now we will have a discussion with a group of key stakeholders here. Thank you again, and we will keep working with you in the next few months and hopefully years. Thank you. Bueno, uste dut posiblea dela horrela ez egitea, osake mugituko naiz. Bueno, lehenik eta behin, badakit arazo tekniko batzuk egon dira, orduan batzuk igual ezin izan dabe konektatu hasieratik, baina bueno, lasai egon, ze hau dena grabatuta dago, orduan bideoa egongo da, bueno, ikusteko aukera egongo da, ezta? Orduan, bueno, orain egingo duguna da, pizkat Kristenek egin duen azalpena, gero, bueno, kontrastatu hemengo errealitatearekin, ezta? Horretarako gonbidatuak ditugu, baina esan dugun bezala badago aukera zuen iritziak eta komentarioak bidaltzeko plataformaren bitartez. Orduan, mesedez, nahi baduzue galderarik baldin badukazue edo komentariorik, bidali plataforma horretan eta gero komentatuko dugu hemen. Orduan, joango naiz gure solaskidekin komentatzen, bale? Bueno, lehengo igual Jose Ignacio izango da, lehengo ingurumen diputatua, badakit ingurumen eta obrak eta zerbait gehiago, baina, bueno, gaurko eztabaidarako ingurumena. Eta bueno, galdera da, bueno, zure ikuspuntutik Kristenek aipatu duen eskenatoki hori, bueno, generatzen ari den aldaketak, zelan inpaktua izaten ari dira momentu honetan, ezta, zuen jardueran, eta zer egiten ari gara, orduan, bereziki, bueno, zuentzako zentzu dira aukerak eta erronkak. Bai, Gipuzkoako ikuspuntutik, ez, bereziki. Bai, bueno, erabat aldatzen ari da, bueno, ingurumenaren egoera eta zer importantzia duen gure bizitzan, ez. Alde horretatik, itun berdea guretzat aukera paregabea da. Eta zer esan nahi honekin, gu daramagu ja aurreko legaldetik hasi ginen, zenbait aldaketak egite, bai foru arauak, bai estrategiak eta baita ere zenbait tresna martxa jartzen, ez? Etorkizuna ere zen barruan, noski, hor daukagu Natur Klima Fundazioa, hor daukagu Pigok foru arauaren aldaketa eta zer suposatzen duen prebentzioari begira eta ekonomia zirkularraren bultzakada emateari, eta baita ere estrategiak, adibidez, klima-aldaketaren aurkako estrategiak zer suposatu duen gure eguneroko bizitzan eta baita gure eguneroko erabakiak hartzeko garaian nola kontutan izaten dira horrelako erronkak eta helburuak. Aldertatik nik ustez martxan gaudela Gipuzkoan eta esatu duen bezala aukera paregabea da bereziki bi gaietan aurrera pausoak emateko, ez? Alde batetik behar dugun transformazio energetikoa. Hor badakizue Gipuzkoan daukagun menpetasuna handia dela, 93%, gaur egun, eta hor transformazioa egin behar da eta transizio paregabea egin behar dugu. Eta bestetik ekonomia zirkularra. Guk herrialde industriala gara, hor badakagu eta gero itzen dute besteek eta esango digute eta jarriko digute zenbait adibide,
baina nik uste dut etorkizunera begira, gure industriak daukan aukera ere ezinbestekoa dela eta hori aprobetxatu egin behar. Eta Itun Berdeak hori ematen digu, baina baita ere Gipuzkoaren ikuspuntutik eta foru eta diputazioak egin duen aldaketa ere nabarmena izan da. Aukerak emateko, arauak aldatzeko eta estrategia bultzatzeko. Eskerrik asko. Bueno, pues vamos a seguir contrastando opiniones, ¿no? Tenemos también con nosotros a Mónica Pedreira, que es la directora también del Departamento de Medio Ambiente. Bueno, uno de los mensajes, ¿no?, fundamentales que nos transmitía Kristen es que esta forma de trabajar, ¿no?, que se nos reclama desde las instituciones europeas supone unos cambios muy importantes, ¿no? Antes, como vuestro trabajo, vuestro departamento, ¿no?, nunca ha sido así totalmente, pero bueno, sí me parecía que, bueno, que eran las cosas de medio ambiente, ¿no? Y ahora lo que nos dice Kristen es que eso se ha acabado y que necesitamos unos enfoques de sistema que tienen que conectar profundamente lo que son las políticas sociales con las políticas. Todo esto, ¿cómo lo podemos aterrizar y cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos, ¿no?, que se nos están planteando? Voy a quitar esto porque si no me oigo en diferido. Yo creo que en Guipúzcoa ya estamos trabajando en ese sentido. Yo comparto con Kristen, creo que ha dado 3 elementos claves de lo que tiene que ser el futuro y lo que tenemos que tener en cuenta desde los gobiernos locales, ¿no?, para de verdad hacer una acción concreta en la lucha contra el cambio climático. Ha hablado de cambio sistémico, un cambio sistémico donde tenemos que ser capaces de, una vez que tengamos esos marcos normativos, generar entornos de trabajo donde conectemos al mundo del conocimiento, al mundo de las universidades y los centros tecnológicos, con las universidades de la industria, pero también con el ciudadano, ¿no? Ha hablado de un nuevo modelo de gobernanza colaborativa, innovadora y anticipativa. Y ha hablado también de la importancia de participación, ¿no?, de escucharnos. Pues yo creo que esos 3 elementos es que son la columna vertebral de algo que ya tenemos en Guipúzcoa, que es etorkizuna eraikiz. Precisamente estos 3 elementos yo creo que es lo que marca la diferencia, que en Guipúzcoa se estén enfrentando esos retos de futuro, cada uno en su especialidad, tanto en el envejecimiento o en nuestro caso el cambio climático, pero partimos de esos 3 elementos que son los que nos hacen traccionar cómo debemos bajar a la acción, ¿no? En esta legislatura yo creo que etorkizuna eraikiz precisamente lo que está sirviendo es de ser de ese espacio de unión de fuerzas, de escucha activa de las necesidades de la industria. Ella hablaba, y es cierto, necesitamos generar una nueva estrategia de crecimiento económico sostenible, pero ya tenemos en Guipúzcoa casos concretos de comarcas que lo han hecho, ¿no? Tenemos un claro ejemplo en Debagoiena 2030, tenemos industrias que ya están trabajando bajo modelos de desarrollos de cooperativa, algo muy guipuzcoano, ¿no? Es decir, tenemos todos los elementos en Guipúzcoa y yo creo que etorkizuna eraikiz lo que está permitiendo es coger, escuchar a los diferentes agentes y ser ese centro donde juntemos, pues, para crear precisamente ese proyecto en el que estamos trabajando todos juntos y que sea lo que permita de verdad mostrar la fortaleza que tiene Guipúzcoa, porque yo sí comparto la reflexión de Kristen. Creo que estamos ante una oportunidad de transformar nuestras industrias apoyándolas, y nuestro papel desde la administración pública tiene que ser precisamente ese elemento tractor de unión, de conexión y de apoyo. O sea, de manera individual no lo vamos a lograr, solo vamos a ser capaces si dejamos de trabajar en recipientes estancos, si me permitís, y ser capaces de juntar las diferentes políticas, y eso ya lo estamos haciendo en la Diputación, y etorkizuna eraikiz es un ejemplo de eso. Eskerrik asko. Bueno, Kristen aipatu du Aritz, eta zaila laguna gara, ezta? Orduan, kasu honetan, administrazio publikoetan, no? Administrazio publikoetik jaso dugun perspektiba, ezta? Baina hori edo ideia hauek zelan aterrizatzen dira enpresa handi batean, ezta? Orduan, guztio gauz gero eta bero komentatuko du Debagoienen kolaborazio esparruan, baina bereziki Aritz Otxandiano Fagorreko kidea da eta berrikuntza sozialeko kontuak, ezta, eramaten dituzu, baina oso interesgarria litzateke horrelako ideiak eta horrelako pentsakera aldaketak zelan lorratzen dira Fagor bezalako enpresa handi batean, ezta. Zelan izan da gure esperientzia eta berriz ere zeintzu dira aukerak eta erronkak. Arratsaldeon. Ni lehenengo esango neuke
kontestu oso komplejo bat enfrentako dugula, horrengo hamarkadetan, ez? Zenbateraino garen kostientez, 2050 urterako klimatikoki neutro izango den Europa bat eduki ahal izateko, sakoneko eraldaketa eman behar diren, ez? Produzitzeko modutan, konsumitzeko modutan, mugitzeko modutan, eta ez? Nik izango nuke gure kasuen eta hubiltasun handiakin uste aproximar behar garela gai hontara, oraindik ulertzen gabizela edo ulertu nahian gabizela, ez? Datozen aldaketa guzti hauek zelan eragingo gaituen industrian eta ze eraldaketa afrontetara behartuko gaituen, ez? Hor badaude bai, esango nuke Gipuzkoan bereziki eta Euskal Herrian oroar, ez? Akiri izen dugula eraikitzen lehiakortasun eredu inklusiboago bat, ez? Munduko beste lurralde batzuekin alderatuta, baina esango nuke gure lehiakortasun eredue eta gure enpresa egiteko ereduek beste lurralde batzuetan besteko ez iraunkorrak izan direla, ez? Orduan, iraunkortasuna gure enpresa jardunien txertatxie erronka handizela, ez? Hor badaude bai tendentzi aldaketa bat, ez? Garapen iraunkorrerako helburuek. Nik uste lehenengo aldiz agenda integratu bat jartzen da mahai gainean, eta interpelazio zuzen bat bai enpresa mundu bai, ez? Orain arte gehiago estatuei eta gobernuz kanpoko erakundi begirako agenda nazioarteko agendak izan dira, baina lehen aldiz bai interpelazio zuzen bat enpresa mundu bai, ez? Erronka hauei erantzutie enpresak inplikatu gabe, ezinezko edalako, ez? Orduan, nik izango nuke guda bezala guzti honen kontzientzia hartzen, momentu honetan, ez? Horrek ze inplikazio dauko zen, ez? Eta lehenengo urratsak emoten, erronka komplejo honi erantzun ahal izateko. Eskerrik asko, beretzen du gehiago, ez da, enpresataz. Baina lehen arrarte deko bai, gurekin, debagoienako, hogeita ekimeneko koordinatzailea, eta hori da esperimentazio bat, agente ezberdinak gagoz ikasten kolaborazio berri hauek zelan eraman praktikara, ezta. Orduan, kontatu pizka bat esperientzia eta berriz ere, orain arte ikusi ditugun aukerak eta baita ere erronkan. Bai, nik uste dut Kirstenek oso modu interesgarrian jarri duzkuela markua, ez da gaur hemen izpide dugun gai honi. Egia da, eta aritzek esan dugun bezala, aldaketa sakon baten aurrien gazela, badakigu hurrengoko hamarkadan bereziki sakoneko aldaketak emun beharko ditugula gizarte bezala, ekonomia bezala eta arlo-sarlo. Eta, ikusi duzela, Europa mailan ari da nabagune bat zabaltzen, ari dien instrumentuak, ari da norabide bat, ari da ez, baliabide batzuk ari die norabide hau impulsoko dauinak sortzen, baina gero egisa da baita, hori gero tokian toki, herri eskualdez eskualde artikulatu biko diela estrategia propioa, bai? Nolabait erronkak badie globala, kontestu globala lagundu leike honetan, baina gero segurutik eskualde bakoitza, gero lurralde bakoitza, bere estrategia propioa, bere bide propioa eraikitzen jakinbiko dau, benetan erronka potolo horrei erantzunteko behar din aldaketa guzti horrek txikitik eraiki ahal izeteko, ezta? Orduan azkenien debagoiena hogeita ekimenaren helburu hori izango litzake, ezta? Erronka potolo horrei heltzie gure eskualde eskalatik eta bizkat Kirstenek esan dagoen begirada horretatik gainera, ez? Ulertuta erronka konplexua diela, erronkak badaukiela izaera sistemiko bat eta horrei erantzuteko moduko gako importante bat izango dela elkarlan intrasektorial transdisziplinar horrek artikuleti, ez? Orduan, hori bera nik uste dut kultura aldaketa eta begirada aldaketa handi badala eta esango nuke hori bera ulertzia eta hori garatu ahal izeteko dinamikak, elkarlan, logikak eta artikulatzea dela lehenengo topetan dugun erronka, ez? Azkenien bagatoz tradizio batetik, bagatoz proiektuak eta jarduerak garatzeko modu batetik oso ez, bakoitza bere sektoria, bakoitza bere erakundietan, bakoitza bere kulturetan, bere egiteko moduetan eta gu nolabait momentu honetan gure rol importantiena uste dela hori apur bat iraultzia, eta sortzia elkarlanerako espazioak, elkarlanerako dinamika eta modalidade horrek sortzia, benetan gertatu den, katalizau den, benetan begirada sistemikotik eraikitako sakoneko aldaketa hori, ez? Eskerrik asko. Bueno, comentábamos antes que hay la posibilidad de enviar comentarios y preguntas a través del
del canal digital, y bueno, ya nos llegan algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo dirigidas más, en este caso, a la parte pública, ¿no? La administración, bueno, vale, ¿no? Si se entiende el enfoque, que tiene que haber un cambio, pero luego eso en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque digamos, los instrumentos que tiene la administración luego para ejecutar y para medir los proyectos siguen siendo los instrumentos antiguos, ¿no? ¿Hasta qué punto se nos plantea las posibilidades que tiene el autogobierno, sobre todo la capacidad que tiene de regulación la Diputación, se podría utilizar para empezar a experimentar en otras maneras de realmente de conectar todas esas cosas, ¿no? Porque nos dicen una cosa es la teoría, pero luego en cada departamento, cada uno, digamos, sigue ejecutando sus proyectos, ¿no? ¿Creéis que sería posible, y aprovechando que está el diputado general con nosotros, forzar de alguna manera esas formas de hacer y poner a disposición de un espacio de experimentación masiva como el que nos ha planteado Kristen, los instrumentos regulatorios y de gestión que tiene el autogobierno, o eso es demasiado? Cualquiera de los dos, yo creo que tenéis buena experiencia. Sí, por contestarte, yo creo que este es un espacio que está precisamente ideado para ello, ¿no? Cuando hablamos de etorkizun eraikiz, o estamos hablando de cómo vemos la nueva agenda política y qué son aquellos aspectos que hay que transformar, evidentemente la conexión con la ciudadanía, la conexión con la economía, con las empresas, con los territorios, y ese aspecto de que desde lo local hay que hacer respuesta también a los enfoques globales, evidentemente requiere un cambio de actuación de la administración, y eso se está viendo incluso en algo que se está discutiendo hoy en día a nivel estatal. Es decir, se nos ponen a nuestro servicio unos fondos europeos que va a requerir ni más ni menos que el cambio de la contratación pública, ¿eh? Por tanto, yo creo que ya pone de manifiesto que desde la política lo que hay que buscar es mayor flexibilidad, mayor cercanía y conocimiento de la realidad, y precisamente espacios como etorkizun eraikiz, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Bajar desde lo europeo o de lo mundial, si me apuráis, a lo local, y que eso tenga una transformación y esta cercanía que tenemos que tener desde la economía, los agentes más locales y la propia Diputación, pues es inevitable, ¿no? Yo lo que decía en la primera intervención, y quería poner de manifiesto, lo ha dicho también el diputado general en su introducción, es que este espacio de experimentación, si me apuráis, de poner centros de referencia, de hacer un plan estratégico desde la institución, y hacerlo no se ha hecho desde la institución para la ciudadanía, sino lo que pretendemos hacerlo con la ciudadanía, ¿no? Y eso que las palabras a veces, pues queda bien, pero yo creo que de verdad lo estamos haciendo, ¿no? Cuando hemos lanzado, hoy lo recordaba, ¿no? Cuando hemos estado analizando cuántos agentes del territorio participan, por ejemplo, en los think tank, solamente en el de medio ambiente, los que están pensados para el impulso de la economía circular, la fiscalidad verde y la ciudadanía comprometida con el cambio climático, tenemos más de 100 agentes colaborando con nosotros. De ahí van a salir unos nuevos instrumentos políticos, desde el diálogo y desde la participación, pero participación entendida desde compartir los problemas y las soluciones, ¿no? Y yo creo que lo estamos experimentando, lo que estamos haciendo hoy aquí y lo que estamos haciendo en el think tank de etorkizun eraikiz es un buen ejemplo. Ya sé que he mezclado conceptos y no sé si estoy respondiendo directamente a la pregunta, pero creo, sinceramente, que en Gipuzkoa en eso, askotan esaten dugu bezala, ez dakit aintzindari garen, baina bai benetan sinisten dugula beste politika egiteko modu bat, eta baita ere gure hori izan behar du, ez? Eta oso ondo esan duzu Debagoienatik, ez? Nolabait guk argi eta garbi eduki behar dugu nola nahi dugun kudeatu etorkizuneko erronkak, ez? Eta alde horretatik Gipuzkoa herri txikia da edo herrialde txiki bada, baina egia da baduela bere nortasuna, eta nortasuna ekonomikoki industriala gara, nahiz eta badaude beste zerbitzuak, baina zerbitzu guzti horiek ere edo gehienak industriari begira daude. Eta erabat ados nago elkarlana bultzatu behar dugula, eta hemen ez dela, proiektu ez dira individualki aztertu behar, baizik eta ekosistema berri bat sortu dugula, ez? Eta, Kristenek oso ondo esan du, eta nik uste dut, nolabait, ez gaude zerotik hasten, ez gara zerotik abiatzen Gipuzkoan. Noski sakondu behar dugu, eta gero hitza magikoan eretzat, eta lehen aipatu da baita ere, azelerazioa edo behintzat abiadura handiago bat
ezarri behar dugula. Ez hori da, nik uste dut, helburu nagusiena. Desde tu experiencia, podemos... Bueno, desde mi experiencia, igual desde el lado más práctico, más pegado a la acción, es cierto que eso que decimos y que parece que es teórico, yo creo que en nuestro caso ya no es teórico y me voy a explicar. Dentro de Etorkizuna Eraiki tenemos un elemento diferencial que son los centros de referencia. Los centros de referencia que tenemos precisamente son esos espacios que ya en este momento, por poner un ejemplo, en Móvil, nos está permitiendo relacionarnos y tomar el pulso de esa industria de la automoción diferencial que tenemos, un CAF, un Irizar. Es un elemento que nos permite, es decir, los centros, es verdad que desde las administraciones públicas y con la ley de contratos parece que todo es muy lento, pero es precisamente eso lo que estamos intentando transformar en Guipúzcoa en el proyecto Etorkizuna Eraiki y apoyándonos en esos centros de referencia. Esos centros de referencia creados para la movilidad sostenible, para la lucha contra el cambio climático, para el envejecimiento, para la ciberseguridad, pretenden ser precisamente esas herramientas ágiles que necesita la Administración para poder colaborar con la industria y darle esos apoyos. Cuando hay que presentarse, cuando hay que hacer una... Criste lo decía muy bien, cuando hay que presentarte a un proyecto europeo y hay que establecer alianzas en tu territorio y hay que establecer alianzas con otros países. Es ahí donde desde esos centros de transferencia nosotros tenemos que escuchar las necesidades, ver qué necesidades tienen técnicas, financieras y utilizar las redes internacionales que el propio Etorkizuna Eraiki se está construyendo para favorecer eso. Por eso te digo que yo creo que sí que es cierto que es difícil, no es fácil, pero creo que estamos poniendo las herramientas necesarias para favorecer ese pasar a la acción. Y otro ejemplo práctico, y lo explicaba muy bien el diputado, es la economía circular. Es verdad que hablamos de la economía circular, hay que transicionar, bien, pero ¿qué estamos haciendo bajo el marco de Etorkizuna Eraiki? Juntarnos diferentes departamentos de la Diputación, es decir, todos aquellos que tienen capacidad de decisión, Hacienda, contratación, régimen jurídico, intervención y medio ambiente, precisamente para evitar lo que ha pasado históricamente, que es que medio ambiente dice que se incluya esto y luego tal. Se está trabajando de manera colaborativa y esperamos en un año bueno, pues tener efectivamente una nueva manera de contratar con criterios verdes, circulares. Por eso digo que es cierto que desde la acción en Guipúzcoa sí se está pasando. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero bueno, aquí nos hemos remangado un poquito. Eskerrik asko. Beste komentario bat alderaz, hau enpresa munduan, bai, teorikoki kolaborazioa eta baita gauzatu behar dela, baina gero bakoitza, enpresa bakoitza bere helburuari edo bere plan estrategikoari ez da erantzuten dira. Orduan, zure esperientzian posiblea da enpresa bakoitzaren helburua eta estrategia mantendu eta esparru kolaboratiboak non arlo industrialean manufaktura industriala eta gero zelan adaptatu ingurumen aldetik, hori praktikan posiblea da, edo orain dino Gipuzkoan teoria da. Bueno, azkenien gu enpresa gara eta lehiakorrak izan behar gara merkatuen eta horrek hartzen duzku gure denporaren zati handi bat, ez? Baina, bueno, nire irakurketa da, lehiakorrak izateko etorkizunien iraunkortasuna ezinbesteko baldintza izango da, eta horrek aldaketa asko egitera behartzen gaitu. Aldaketa guzti horiek ezingo dugu guk bakarrik abordago, ez? Berrikuntza guzti horiek modu irekian egin behar dugu lankidetzan, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin, administrazio publikoekin, ez? Danok beharko dugu elkarren laguntza, ez? Dako guzen erronka potolo hau erantzun izateko, eta presok beharko dugu gure ekosistema, berrikuntza ekosistema horren laguntza, behar duzken transformazio horrek abordago ala izateko, eta etorkizunen behar lehiakorrak izate jarraitu ala izateko, ez? Gure alde batetik, eta gero ez alde batetik, bilatu behar dugula enpresok eta hori bereziki kooperatibetan gure identitatearen parte da, ez? Guk lehiakorrak izan behar gara merkatuan, baina gu jaio gara
apur bat gure komunitatearen beharrei erantzuteko, ez? Zentzu horretan, badaukogu gure erronka partikularetatik haratago, badaukogu binkulazio bat eta konpromiso bat lurraldearen erronkekin, ez? Zentzu horretan, lurralde erronketan impliketiek, bebai aukera bat izan daiteke, ez? Negozio eredu berriz garatzeko, diversifikazio estrategia bat bateko, eta orduan, bilatu behar dugu espazio horiek, lankidetza espazio horiek, eragile ezberdinen artien, kasu honetan industria eta administrazio publikoaren artien, zeinetan bi aldiek irabaziko dabe lankidetza horretatik, ez? Eta beti kontutan hartuta bai interes orokorra eta bai eragile ekonomikoek gure lehiakortasuna bermatu ahal izateko daukagu zen beharrak, ez? Nik sinisten dut, osagarritasun espazio horiek bilatzie posible dela eta gainera ezinbesteko dela erronka konplexua hauek elkarrekin aurretan. Beste galdera bat dugu gizartearen paperaren inguruan, ezta? Komentatu dugu, arlo publikoa zelan transformatu egin behar den, enpresen konexioa, baina zer gertatzen da gizartearekin, ezta? Zelan ezagutu edo ulertu hobeto dinamika horiek. Eta, justo, atzo izan genuen Debagoiena ekimenaren aurkezpena, eta jasi da entzute prozesu bat, eta batzutan ikusten dugu, aldaketa hauek ez dira ikusten, gizarte mailan lehentasun bezala, lehentasuna igual kokatzen dela gehiago, enpleguan, COVID-en orain egoeran, eta orduan zelan artikulatu daiteke, edo zelan egin dezakegun hori engantzatu gizarte dinamikak arlo publikoan eta arlo enpresarekin. Horren bila ari gara egun, ezta? Hori guretako erronka bada. Argi dagoena da, eraldaketarako lurralde batek, komunitate batek dauken elementu nagusisa, dauken pertsonak diela. Beste dana, hortik abiatutako soluzioak, teknologiak, dinamikak, sareak izango di. Orden, lehengo bihar dugula sinismen handi bat horretan, eta benetan hori balio bezala erdigunera ekarri, egiten dugun edozein gauzetan, eta gero nola, lehengo eta behin, enbiozu entzun, eta benetan sakoneko ulermen bat eraiki elkarrekin, gertatzen ari dan horren inguruen. Eta horretarako, guk egin dugu gerturapen bat, klabe etnografikoetan igual, eskualdeko askotariko herritarrekin elkarrezketa sakonak eduki ditugu, eta bai guri izan duguna da jakin, benetan, herritarren askotariko herritarren sensazio, sentimentu, motivazio, arazo, lehentasun horrek zeintzuk dien. Ez da horrek bai emuten duzkun mapa bat, azkenin, enbiarko ditugun erronka honen aurrean, zein izango da gure lurraldik eduken benetako gaitasun eraldatzaile hori, ez? Hor badakigu, ez dakitez, gerturapen objektiboek emongo duzkue erronken dimensioa, esango duzkue zein da lehena eta zein da bigarna, baina gero hori persibiruen bida horiela herritarrak, herritarrak die gero enpresetan dazenak, herritarrak die administrazioen dazenak, herritarrak die, ez dakit, herritar bezala kontsumitzen daudenak eta hainbat erabaki hartzen dituztenak, hor emumiko die aldaketak benetan, sakoneko, karbono neutralizeteko helburu handi horrei erantzuteko gaitasuna eduki digun. Orden ikusten lehengoko gerturapena dela, humiltasuna handiz eta intentzionalitate handiz, benetan pertsona horrein atzien dazen pentsamentu horrik eta balio sistema horreik ulertzeko. Eta gero zela konektau, hori beste erresa, gero azkenien, gizarteko oso komplejo edien, jente mota asko dau, eta askotan bastoz ulertzen lehengoko golpien, danendako parte hartze aktibo eta interesgarri eta motibagarri bat lortzi. Orden ikustot, horbe, segurutik, gaur eguneko gizartiek eta gaur eguneko gure ezaugarrixek eskatuko dituztela segurti dinamika eta mekanismo berrixek, eta gu horretan ari gare esperimentetan zela benetan konektau hor dukogun potentzialitate hori dana benetan eraldaketak enbiar dagoen bide honetan, eta hori benik uste dut erronka bat dela bere horretan, ez da? Horretatik, hay un comentario sobre estas ideas que plantean Kirsten de la experimentación masiva, que también, que suena muy bien, pero en nuestro contexto y en nuestra cultura, luego eso de experimentar masivamente no suele estar tan bien visto, Es decir, que conceptualmente nos gusta, pero luego no es fácil en un ámbito público, en una empresa, o en un ámbito comunitario, hasta que la idea de la experimentación está realmente aceptada o lo que eso supone, Entonces, no sé, cualquiera, digamos, por nuestra experiencia
y comparándonos con otras realidades que podáis conocer, hasta qué punto realmente aceptamos ¿no? Lo que supone abrir un espacio de experimentación, ¿no? Si no sabemos cuál es la solución y tenemos que probar diferentes cosas, tenemos que experimentar. Pero estamos dispuestos culturalmente como sociedad y después tenemos los instrumentos, sea en la administración pública, en la empresa o en las dinámicas sociales, para meter la pata y aprender de eso y probar otras cosas. Sí, históricamente es verdad que la experimentación seguramente no ha estado, dicho así, no ha estado bien visto, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que ser así como la investigación, el desarrollo, la innovación, siempre han sido conceptos que se han perfectamente asumido, ¿no? Desde la industria, los centros tecnológicos que se comentaba antes, la universidad. Yo creo que hay que compaginar todos esos conceptos, ¿no? La experimentación seguramente sí tiene un concepto de novedad, un concepto de riesgo, pero es verdad que nosotros tenemos que ser, también en eso tenemos que ponernos, no sé cómo decirlo, tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y se ha comentado pues, desde Cristian y todos los que hemos comentado aquí, la sociedad del futuro es una sociedad absolutamente diferente, y el experimentar también significa el utilizar las experiencias de los demás. Eso no quiere decir que tengamos que echar por tierra todo lo que hemos hecho previamente, sino que hay que apoyarse en aquellos conceptos fuerza, ideas fuerza, aquellos valores que nos hacen muy competitivos, porque lo decías perfectamente, las empresas tienen que ser competitivas, tienen que seguir siendo competitivas y tenemos que apoyarnos pues en el ecosistema que tenemos en Guipúzcoa, ¿no? Una industria basada en pymes, etcétera, y eso tiene que ser un baluarte. Pero eso no nos tiene que quitar para que experimentar también es colaborar con el de al lado, que quizás no lo hemos experimentado tanto previamente, ¿no? Tenemos que experimentar y la colaboración público-privada tiene que pasar de las palabras a los hechos. Eso también es experimentar. Tenemos que generar espacios de experimentación donde la administración se remangue, como bien decía antes Mónica, ¿no? Y donde dé el primer paso y dé ciertas garantías de éxito no vas a tener, pero de ciertas garantías de lo que ahí se experimente efectivamente tenga sus frutos, ¿no? Eso ya sé que es fácil de decir, pero bueno, el camino se hace andando y la experimentación se hace experimentando, y perdonadme la simpleza de la idea, pero yo creo que si algo nos caracteriza al espíritu guipuzcoano es que somos, yo creo que hay varios conceptos que hay que utilizar, que somos trabajadores, que somos honestos y que utilizamos precisamente esa capacidad de generación de industria que tenemos, de conocimiento, y yo creo que tenemos los miembros suficientes para adaptarnos a esta nueva realidad. Creo que lo tenemos todo, y además, siendo para algunas cosas ser un pueblo pequeño, pues tiene algunas dificultades, pero por otra parte, la generación de confianza que necesitas para experimentar, yo creo que sí la tenemos. ¿Estás de acuerdo? Bai, guztiz ados nau. Izango nuke, gaur egun baldin badakigu zerbait da, etorkizuna ezberdin izango dela. Eta etorkizun horretara moldatzeko, adaptabilizateko esperimentazio funtsezkoa da. Era berien, oraina kudeatu behar da, ez? Eta nik izango nuke epe laburreko errentagarritasunak edo epe laburreko lehiakortasunak generetan dauzen baliabideen zati bat erabili behar dela etorkizuna prestatzeko eta etorkizuna prestatu ahal izateko esperimentazio esparru moduan. Enpresa munduan hori hori urtiek, berrikuntza azken baten hori da, rekurso batzuk erabili orain, etorkizuna irudikatu eta prestatzeko. Bai iruditzea eta hori azelera egin behar dugula, eta segurazki orain arte hartu dugu zen, baino igual arrisku gehiago hartzen ikasi behar dugula, eta bai da egia gure kulturan, eta asumitzen dugun adibidez aktibitate berri bat bultzatu nahi duzunien edo berrikuntza estrategia ezberdinetan arrisku gertatuko dela, horietako zati handi bat ezer ezien geldituko dela, badaukagu nolabaiteko zailtasun kultura bat frakasoa asimiletako. Hor bai behar dugula kultura aldaketa bat eta ulertu gaizki urten den zerbait, proiektu bat edo dagalakue ikasteko aukera modu. Azkenin ikasketa prozesu horrek eroaten zatu benetan evoluzio batera eta aldaketa batera. De acuerdo con esto. Vale, si queréis comentar algo más. Hay comentarios respecto a
a esta financiación europea de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Que parece que de repente van a llegar un montón de millones y entonces nos comentaban que si se utilizan bien, que seguramente podrían, ¿no?, utilizarse para estos procesos, digamos, colaborativos y de mayor experimentación, pero la impresión que tiene esta persona es que puede ser un desastre total también. Es decir, si esos dineros se utilizan para repartirlo en iniciativas, digamos, ya en marcha o a aquellos que tienen mayor capacidad de influencia para recibir esos dineros, ¿no? Entonces la pregunta iba por cómo se puede garantizar que esa inversión realmente se canaliza hacia procesos transformadores como los que planteaba Kristen y no, digamos, se pierde en iniciativas desconectadas que pueden hacer que, en este caso Guipúzcoa, o que el conjunto del territorio pierdan esa posición respecto a otros territorios que sí van a utilizar esa inversión de forma transformadora, como planteaba Kristen, ¿no? ¿Qué impresión tenéis sobre si estáis de acuerdo en que hay ese riesgo o están las cosas mejor estructuradas para evitar eso? Yo sí, no, bueno, yo creo que Mónica lo puede completar bien. Yo solamente una idea primera y luego paso a los demás. Una idea primera es, efectivamente, estamos hablando de que los fondos europeos tienen unas finalidades muy concretas que están perfectamente definidas a qué objetivos tienen que responder. Van a estar absolutamente evaluadas. Evaluadas quiere decir que, bueno, pues que van a tener un seguimiento concreto, es decir, tú no vas a poder presentar cualquier tipo de proyecto ni vas a tener bueno, pues todo no va a valer para hacerse cargo de los fondos europeos y no va a ser solamente un reparto político, ¿eh? Eso es lo primero que quería poner de manifiesto. En segundo lugar, los proyectos tienen que tener no solamente viabilidad, que la tienen que tener, pero se tiene que materializar, y además en principio se tiene que materializar en un plazo entre el 21, 22, 23, ¿no? Son 3 años de ejecución. Lo de que venga el dinero, bueno, esto es como todo, ¿no? Esto es como los techos de gasto o como las capacidades de endeudamiento o la capacidad de inversión que puedas tener. Es decir, tienes que ser merecedor de recibirlos. Por tanto, y yo aquí lo dejo, y seguramente Mónica querrá completarlo mejor que yo, pero las negociaciones políticas serán necesarias, pero no van a ser suficientes. Vas a tener un evaluador, y además Kristen lo ha explicado perfectamente, ¿no? Los 8 objetivos básicos que responden al Green Deal. Bueno, aquí estamos hablando de Next Generation, que tiene otra estructura, pero tiene una estructura que es, bueno, pues continuación, que responde a una urgencia de una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y donde efectivamente lo que se pretende es, y perdón, un comentario que no quería olvidarme, si va a favorecer pues ya proyectos que estaban en marcha, ¿no? Y quizás eso puede tener una cierta crítica. Hombre, el que estén en marcha o estuvieran previstos es importante. Si son para completar y financiar solamente lo que estaba en marcha, pues quizás pues no cumple el objetivo. Pero si aquello que se iba a ejecutar en un plazo de 7, 8, 9 años se ejecuta en 3, sí cumple el objetivo, ¿eh? Por ejemplo, y se ha citado antes, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los proyectos guipuzcoanos que están bien posicionados para ser merecedores de estos fondos europeos? Pues precisamente proyectos que ya estaban en la cartera de la Diputación, que hubieran tenido un recorrido seguramente más lento, pero que si recibimos esos fondos va a tener un impulso importante. Se ha citado antes Samúbil, Sadinberri, sea toda la estrategia de Naturclima para una transformación energética que necesitamos en el territorio, sea el impulso de la economía circular, sea el impulso del autoconsumo energético, la generación distribuida, no solamente en el hogar, sino también en las industrias, que todavía consumimos muchísima energía de origen fósil. Infinidad de proyectos que ya estaban ideados, porque claro, el que se ponga a pensar ahora en un proyecto para ser merecedor de esos fondos europeos seguramente no coge el tren. O sea, quiero decir, no nos engañemos tampoco a nosotros mismos, es decir, no es para financiar algo que ya estás haciendo, pero sí para hacer un proceso de aceleración de aquellos proyectos que, bueno, hubieran tenido una ejecución seguramente más larga, pero que si tengo los fondos, evidentemente, pues lo que voy a hacer es producir una aceleración, precisamente porque lo que hay que hacer es una transformación en verde, una green recovery, ¿no?, que se dice en Europa, y precisamente pues todos estos proyectos que
que ya estaban ideados, estaban diseñados, pues pueden recibir un impulso importantísimo y claro que van a transformar Guipúzcoa si lo recibimos. Y perdón por extenderme. Mónica seguro que me lo completa un poco mejor porque ella está impulsando el proyecto, sobre todo lo que estamos impulsando desde medio ambiente y bueno, es conocedora de todo el proceso que se está siguiendo. Bueno, entiendo que se refiere a los fondos Next Generation, que son de los que se está hablando constantemente en ese fondo de recuperación y resiliencia. No es exactamente así y esto es importante que lo entendamos. La finalidad de ese fondo no es que el dinero va a venir a la administración pública para hacer un proyecto. De hecho, España Puede, que es el plan director que va a regir ese fondo, ya nos ha establecido a las diferentes administraciones públicas que para que esos fondos lleguen tenemos que hacer nosotros de efecto multiplicador. ¿Qué es esto? Si yo quiero plantear que quiero hacer, que es uno de los proyectos que planteamos, que queremos impulsar en Guipúzcoa la transición energética ciudadana, pues porque vemos que es una necesidad, como bien ha dicho el diputado, tenemos una necesidad del 93% y necesitamos situar al ciudadano en el centro de esa transición, el dinero no viene para que lo hagamos con fondos públicos, viene para que seamos capaces de traccionar a la industria del territorio que está trabajando, al modelo de cooperativa, que impliquemos al ciudadano y que generemos ese cambio sistémico para poder hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no te financian el 100% de ningún proyecto. Lo que hacen es que te financian aquellos proyectos que seas capaz de generar en tu territorio un efecto multiplicador en efectos económicos, de industria, de empresa, en efectos sociales en cuanto a generación de empleo y a la atracción y el cambio de mentalidad y participación de esa ciudadanía y en efectos ambientales. Es decir, no se financia todo, existen unos indicadores que son básicamente esos tres y que un requisito fundamental es el efecto multiplicador. Y para mí eso es fundamental, porque yo creo que a la hora de determinar qué proyectos son los que finalmente tienen que ser financiables, es fundamental que sean aquellos que sean capaces, uno, como decía el diputado, de ya venir, que están de una fase de preconsolidación con un marco normativo y legislativo que te permita hacerlos, porque si no, pues puedes hacer cantos al sol. Y luego que seas capaz de generar esos modelos de colaboración público-privada, ¿no? Y lo hilo a lo que me decías antes de la contratación, efectivamente tenemos que tener una mente abierta. La nueva estructura y la nueva sociedad que tenemos que creer requiere de que entendamos que esa colaboración público-privada tiene que ser el elemento tractor en el que trabajemos en todos los proyectos, ya sea el Next Generation, ya sea el Green Deal, ya sea cualquier proyecto. Yo creo que tienes en marcha modo de seguridad, que la inversión no es al 100%, pues como otros fondos, ¿no?, que antaño conocíamos, sino que eso es un porcentaje precisamente para asegurar que traccionemos, que las administraciones traccionemos a nuestra empresa, a nuestro centro tecnológico, a nuestro ciudadano, ¿no?, y que generemos ese efecto multiplicador. Hortatik, debago hienan, generatzen ari den ezagutza klabea da, esparru kolaboratibo horiek eta esperimentazio, gero leku horietara eraman daitezke, ezta? Oso esperientzia aurreratu bat izan daiteke, gero modelu horiek jakiteko zelan egiten den hori eroateko praktikara, ezta? Nik uste dut azkerien, gai honi dago kixonien, azkerien pelota gure tailatuan dago. Lurralde bakoitzak ikusiko dago, benetan, zela gure dago bere etorkizun hori kudeatu. Eta nik uste dut, pixka Monika esaten abilenanen arira. Segurutik beti egongo dela ingenieria egiteko modua, diru horreikin, gero ez dakiz egiteko. Baina nik uste dut, instrumento honeia berariaz badaukie gako batzuk, gero badaz estrukturauta de tal manera, baina estrategia modelo batzutara orientauta egoteko, hori badago alde batetik, baina gero lurraldiok gare, benetan gure etorkizunaren inguruen proposamen sakon bat, eta ikuspegi eraldatzaile hori integro bio, eta uste hor, responsabilidade maila handi bat dagokigule lurraldeko eragile danoi, eta benetan zintzotasun eta honestidade hori beste norabidetik bermatu biogula, baina ikuste aukera politxak da zela gure lurraldien horretarako. Bai, ados nago esan da guztiakin. Ni esango neuke fondo horiek baliatu barko litzake zela, Europako itun berdeak marketan dauen horizonteruntz bidea azeleretako, eta eraberien logika kolaboratiboek indartzeko, Monikak esan daben hildotik, baliatu daitela fondo hauek logika kolaboratibo hori indartzera datozen proiektu eraldatzaileek finantzietan. Nik bai uste zentzu horretan, Gipuzkoak igual lurralde moduan badauko labia puntu bat, igual beste lurralde batzukin alderatuta
nik esango nuke aurreratuagoa, ez? Bai etorkizuna eraikizeen, ez? Urte hauetan pilatu den esperientzia guzti hori, ez? Lan egiteko logika kolaboratibo hori sustatzeko esperientzia guzti hori badakiguna oso zaila dela, ez? Osea, benetan eta gu teorian, ez, kooperatiba gala lankidetzaren esperientzia bat, baina badakigu bai gure barruen lankidetza jarduti zenbat kostetan da, ez da erreza, ez? Kultura hori nik uste asko daukagula hobetzeko, ez? Baina, bueno, urte guztitako esperientzia horrek, bai jartzen da nik uste lurraldeetan oinarri bat, ez? Baliabide horiek modu eraginkorrago batean aprobetxago izateko. Bueno, vamos a ir ya terminando. Tenemos una pregunta muy concreta, ¿no? De Fren Feliu de Tecnalia, que conoce muy bien el trabajo de Climate Kick y también ha estado trabajando con nosotros en Ibagoiena. Y yo creo que en este caso Mónica seguramente es la que mejor puede responder. Comenta que en la transformación sistémica, además de modificar la gobernanza y la implicación social, hay que superar el trabajo en silos entre descarbonización y adaptación a riesgos climáticos, ¿no? Que hay un gap, ¿no? Entonces, preguntas cómo en la práctica, a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Bueno, nosotros esta mañana lo decíamos, esta mañana hemos presentado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo iba avanzando Guipúzcoa en términos de sostenibilidad, ¿no? En función de los diferentes ODS ambientales. Y una de las conclusiones que hemos sacado es precisamente lo que comentaba Efren. Es verdad que tenemos que trabajar en términos de mitigación, en términos de descarbonización de la economía, pero tenemos también que ser muy conscientes de que ya hay unas consecuencias derivadas del cambio climático y que tenemos que acelerar todas las políticas de adaptación. Es cierto, hay que trabajar en las dos líneas, no podemos tampoco hacer ver que desarrollando solo políticas de voy a descarbonizar, voy a tal, pues ya ver, no. De hecho, entre los proyectos europeos que se han presentado al Next Generation desde Guipúzcoa, muy conscientes de esta situación, una de las líneas que queremos traccionar es precisamente crear un polo de acción de la adaptación al cambio climático en Guipúzcoa, conscientes de esa necesidad que ya hay, porque hay cosas que ya son irreversibles y que lo que tenemos que hacer es asumirlas, evitar que vayan a más y seguir trabajando en la mitigación, pero también estar preparado para cuando eso llegue, ¿no? Y de ahí es fundamental que en Guipúzcoa, que ya tenemos la Fundación de Cambio Climático Naturclima con un observatorio que ya nos está midiendo a tiempo real, ¿no? Esos impactos, trabajar en ese polo de acción. De hecho, bueno, en el polo de acción, como decía antes, queremos estar a Naturclima, pero es cierto que vamos a trabajar con todos los centros, con ASTI, Tecnalia, Neiker. La idea es traccionar también todo el conocimiento, en este caso, que hay en el territorio en materia de adaptación, en primer lugar, conocer todo lo que están haciendo. Tecnalia es un ejemplo de todas las medidas bueno, y Efren es experto en temática de adaptación. Juntar todo el conocimiento y también ser capaces de generar ese polo de adaptación en el territorio, ¿no? Muy bien, bueno, pues ordua ja zaigu bakarrik minutu pare bat, baina bueno, agurtu baino lehen igual, zuentzako igual zein izan den bai Kirstenen aldetik edo izan dugun eztabaidatik, zein da ideiarik interesantena, con qué os quedáis, ¿no? Digamos, de la conversación que hemos tenido y de los retos que Kirsten nos ha planteado y de las oportunidades que ella entiende que tiene Guipúzcoa para posicionarse como uno de los territorios avanzados, ¿no? En este tema, bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál sería la idea más interesante o el reto más importante al que habría que abordar? Nahi duena. Bueno, nik esan nuke, nik dituna zela erronka oso potologa dauko begibistan, bai eragile moduan, ez? Enpresak alde batetik, administrazio publiko ez alde batetik, eta gainontzeko eragile guztiek, ez? Eta bai lurralde moduen, ez? Eta, bueno, erronka potolo honi erantzun egoki bat emoteko klabien nire ustez lankidetzan dagoela. Eta eragile mota ezberdin arteko lankidetzan, ez? Eta, bueno, eta zentzu horretan iruditzen eta Gipuzkoa badaukela aukera bat, ez? Badaukon ibilbidea gaitik, daukon tradizioa gaitik lurralde moduan, ez? Aukera bat, posizionetako eraldaketa honetan referentzia asko lurralde moduen Europa mailan, ez? Orduan, bueno, esto baliatu behar dugula aukera hori. Bueno, yo un poco lo mismo que decía. Yo creo que estamos ante un reto, pero que realmente es una oportunidad.
como territorio estamos en una oportunidad de situar a Guipúzcoa, Kristen lo decía y lo acaba de decir, yo creo que somos, por las características que tenemos en Guipúzcoa, por nuestra industria, por una ciudadanía altamente sensibilizada, implicada, por todo el bagaje que tenemos, ¿no?, de conocimiento, modelos de gobernanza colaborativa, en participación, creo que de verdad podemos ser el referente de ser el territorio experimental de Europa para demostrar que un nuevo sistema de crecimiento es posible, que lo podemos hacer en términos de sostenibilidad y que lo podemos hacer con un concepto que no ha salido en la mesa redonda, pero que Kristen ha insistido que me parece fundamental, y sin dejar nadie atrás. Creo que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ese reto creando esa oportunidad para generar empleo, riqueza, economía y fomentar esa sensibilización. Necesitamos transformar la sociedad como la conocemos y para eso debemos, comparto, colaborar y cambiar la manera de hacer las cosas que tenemos hasta ahora, incluso desde las administraciones públicas, ¿no? La colaboración público-privada. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Bai, nire aldetik, bai, erabat ados, esan den guztiarekin. Baina ez dugu astu behar, ez dugu astutzen, denokaina errepikatu dugu ez. Gure izaera industriala ezinbestekoa da mantentzea eta handitzea eta noski transformazioa behar dugu. Elkarlana ezinbestekoa da noski. Eta nire ustez daukagun tamaina, daukagun izaera, bai pertsonalki, bai gizarte bezala, nik uste elkarlana posible dela eta gainera hor aintzindari izan gaitezkela baita ere, eta hori bultzatu behar dugu. Baina gure izaera industriala ez dugu ahaztu behar eta gero erabat ados, eta transformazioa da justua izan behar du, ez? Gure helburu nagusia, gaina Aldundi bezala beti esan dugu desberdintasunaren aurkako politika bultzatu behar ditugula. Guk nahiko gizarte berdintsua gara, edo berdintasun hori bultzatu dugu, eta hori ezinbestekoa ere mantentzea noski. Bueno, esan dago, nik uste dela aldaketa garaiak hasinen aukera garaiak direla, eta aukera alde batetik derrigor, aldaketa badator eta hori afronta homiko, nik uste eta bagunea zabaltzegakula aldaketa hori nola egin nahi dugun hori egite batez, bereziki baita inkorporau behar ditu arlo sozialetik eta justizia sozialetik eta prozesu demokratizatzaile bat izen bidea baita eta inklusibidea den mailetan hobetu miko gauk, abagune oso interesgarri bat urtetegako horretatik. Orden pentseta zehose gaitziarren, gaitasun eukibiko gaukiela baita, elkarrizketa honek eta honek Gipuzkoan eta gure lurraldien egiten direla leku konkretu batuetan, baina honek bai bideola baita narratiba hau zabaltzia, ilusio bat generetia lurraldian, ze gisa da, aukera bada, hobetu gaike, baina gisa da erresa ez dela izango. Dan asko midala, aldaketa sakonak emidela, orduen ustot genero bioela energia ero ilusio hori baita, eta hori behin importante izango dela, ez? Zaigu denbora, galdera pare bat hori nino eginte ziren, baina, eskerrik asko, nik uste dut, bideoa eta, sesioaren bideoa egongo da, eskuragai, eta ni, pertsonalki, Kristenek egin dauen hausnarketa, 20 minututan mundu mailan, Europa mailan dagozen aldaketak, eta zelan, ze eragina esan dezaketen gure egoera honetan, oso garrantzitsua da, ze hainbat gauza esan ditu, igual batzutan ez garela konturatzen, ezta? Ze erronka dagozen, baina bereziki, beraien ikuspuntutik, kasu honetan, lidergoan dagoen erakunde batetik, esaten dauela, Gipuzkoa dekola izugarrizko aukera lideratzeko prozesu hori. Orduan, ni hori bentsatu gustatu zait, eta, ez dakite ohartzen garen, hori, benetan aukera hori erreala denik, ezta? Eskerrik asko guztioi eta jarraituko dugu. Zuek. Eskerrik asko.